uko muri kubibona rero akaba ari amarembo y'ikibuga cy'indege cya Kanombe nk'uko twabibasezeranyije tukaba tuhageze. Turaje tujye mu kibuga nk'uko twabibabwiye rero dukomeza tubatembereza. Yes, nkuko mubibona rero uyu munsi vlog yacu iteye gutya. Uyu munsi tugiye kubatembereza, tugiye kuva aho bita Imasoro, ngira ngo murimo murahabona abantu bahazi neza. Iyi ni rya garage ryegeranye n'inganda. Tugiye kuva hano Imasoro twerekeza aho bita mu Kajagari, ndetse akajagari ka mbere munsi y'ikibuga cy'indege. Ngira ngo muri kuhabona neza cyane aho tuvuye. Turongera kubereka tugeze mu Kajagari, turareba iminota biri budutware. Ubu turi mu muhanda w'igitaka uri munsi yaho bita ku Mubuga, aho ni muri Masoro. Turimo turerekeza i Kanombe mu Kajagari kugira ngo tuze kureba igihe biri budutware cyangwa se iminota biri budutware. Ku bantu bahazi neza cyane, ngira ngo nimba muhabona neza, ngira ngo murahabona neza umuhanda turimo. Ku bantu bahazi neza cyane, vlog y'uyu munsi dore izi ni inganda muri kubona imbere yanjye. Kuri uyu munsi rero vlog ndumva ari uko iteye. Turi buze kugenda tubana umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku isaha kugira ngo tuze kureba icyo biri budusabe kugera i Kanombe mu Kajagari munsi y'ikibuga. Ahubwo turaza kuhabereka nituhagera, gusa twaberekaga umuhanda turimo ku bantu bahazi cyangwa se ku bantu bahasobanukiwe. Izi ni inganda murimo murazibona. Twebwe turimo turava Imasoro twerekeza i Kanombe mu Kajagari ka mbere. Ntago ari akajagari ko ku bitaro, ni akajagari ko munsi y'ikibuga cy'indege i Kanombe. Akajagari kegeranye naho bita ku Gasaraba. Murabona ahantu turi guturuka, izi zose ni inganda. Turi Imasoro. Ku bantu bazi Imasoro, akaba ari ya kaminuza ya University iri Imasoro y'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Ku bantu bahazi neza cyane, iki kikaba ari igishanga cya Nyandungu cyangwa se pariki ya Nyandungu. Aya mazu menshi ari hakurya yacyo akaba ariyo yo ku Gasaraba ndetse na Kanombe. Murabibona ko ya kaminuza tuyigezeho cyangwa se tugeze munsi yayo. Ubu turimo turerekeza aho bita i Kanombe mu Kajagari ka mbere munsi y'ikibuga cy'indege. Dore ngiyi ya kaminuza y'Abadive cyangwa se y'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Iki kikaba ari igishanga cya Nyandungu nk'uko muri kukibona ku bantu bahamenyere cyangwa se bahazi. Twebwe dukomeje vlog yacu, mukomeze mubane natwe. Dushimira n'abamaze gukanda subscribe cyangwa se abamaze kwibaruza kuri ino channel yanyu y'Abanyarwanda muri vlog tugenda tubana nazo za buri munsi ku wundi. Ku bantu bahazi rero, uyu akaba ari wa muhanda uri munsi ya kaminuza y'Abadivantiste. Kaminuza ngiyi muri kuyibona. Uyu akaba ari wa muhanda rero uri munsi yayo. Twe tugiye gukomeza turahinguka aho bita 12. Ni tumara guhinguka 12 tuhita tuzamuka. Murakomeza kugenda mubana natwe. Hakurya akaba ari umusozi wa Masoro muri kubona, akaba ari wo musozi twe tuvuyeho. Turimo turerekeza mu Kajagari ka Kanombe munsi y'ikibuga. Uko muri kubibona rero tukaba tukiri munsi ya kaminuza y'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Uko muri kubibona rero, iyi kaminuza ikaba yabaye ndende, ikaba ari kaminuza nini cyane rwose, kandi mubona ko bagikomeje imirimo yo kubaka. Iyi kaminuza ikaba rwose zaba ari mpuzamahanga cyangwa se ari kimwe muri kimwe mu bigo bizaba biri mu mujyi wa Kigali bya kaminuza kizaba kiremereye cyangwa se cyubatse neza. Iki kikaba ari ikigo kiri munsi ya kaminuza y'Abadivantiste, kikaba kigamo abana b'abakire. Hano higa abana b'abakire hamwe babishyura amamiliyoni ku gihembwe.
nkuko muri kubibona rero turi hejuru y'igishanga cya Nyandungu nkuko mwakomeje kubibona. Dore cya kigo ni iki ngiki kiri munsi ya kaminuza y'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Gate yacyo ni iyi ngiyi, naho twebwe turakomeje voruge yacu. Nkuko muri kubibona rero agasozi twaturutseho ni kariya karimo inganda, akaba ariho twavuye twerekeje i Kanombe ku Gasaraba nkuko twabibabwiye mu Kajagari. Turi kugerageza gukoresha iminota mikeya kugira ngo tutaza gukoresha uburyo buza kubarambira. Murabibona turacyari munsi ya kaminuza. Iyi kaminuza ikaba ari ikigo kinini cyane, ndetse nawe birebye inyuma nyine urabona ko ari ikigo kinini cyane rwose. Kugiheza ni ibintu bisaba umwanya munini cyane, bisaba urugendo. Twe tukaba turi n'amaguru cyangwa se tukaba nta kinyabiziga dufite kugira ngo tubatembereze muri voruge yacu neza, kandi ndizera ko iri buze kugenda neza. Naho ngiye mukomeje kubana ni Mr Nkusi ntibisanzwe, iyi bakaba bayita Ineza G. nayo amaje gukanda subscribe, nawe utarayikanda ukaza kubona iki kiganiro, icyo usabwa ni ukudushyigikira ugakanda subscribe. Tukaba tugeze ku marembo cyangwa se kuri gate ya cya kigo twahoze tubereka. Ni uku nguko imeze, hakaba ari ahangaha. Akaba ari umuhanda umanuka 12 werekeza muri zimwe mu nzira tugiyemo. Iyo akaba ari umuhanda umanuka 12. Uru rukaba ari urusengero rwo kwa Masasu nkuko muri kubibona ku bantu bahazi cyangwa se bahamenyereye. Turimo turerekeza 12. Ari rwa rusengero rwo kwa Masasu, narwo murabona ko ari urusengero runini cyane cyangwa se rurerure. Tukaba turi kwerekeza 12, tukaba turi hejuru ya 12 nkuko muri kubibona, cyangwa se turimo kugenda dukomeza tubibereka ku mashusho yacu. Iri rikaba ari irembo rya nyuma ry'urusengero rwo kwa Masasu. Iyi ngiyi ikaba ari Nyandungu nkuko muri kuyibona. Tukaba tuhageze, tukaba twatangiye Nyandungu. Yose ikaba ari Nyandungu nkuko muri kubibona for yo. Yose ikaba ari Nyandungu. Tukaba turi Nyandungu, dusoje agasozi ko kwa Masasu, turimo turerekeza mu Kajagari. Mubona amarembo ya Nyandungu nkuko muri kubibona. Yose ikaba ari Nyandungu nkuko muri kubibona. Nyandungu ikaba ari igice kimwe, ikindi kikaba ari igice kiri hakurya y'umuhanda nkuko muri kubibona. Twe tukaba twerekeje 12 ngiyi imbere yacu, murimo murahabona neza cyane. 12 rero tukaba tugiye kuhagera, turabura metero nkeya cyane, akaba ari imbere yacu nkuko muri kuhabona. Kikaba ari kimwe mu bishanga bya Nyandungu. Nyandungu muri kuyibona. Tukaba tugeze ku muhanda wa 12, akaba ari naho tugiye kuzamukira nkuko mwakomeje kubibona cyangwa se mwakomeje kwihangana ku mashusho twagiye tubana. Iyi ikaba ari imigano ya Nyandungu, ari nayo iri ku muhanda isoza Nyandungu. Tukaba tugeze 12. Aba tuba twibwirira nk'abadiaspora baba bari hanze y'igihugu basize wenda aha hose tuba turi kugenda tubereka hatarajyamo ibikorwa remezo cyangwa se nka bimwe mu bigize imihanda. Urabona ko twageze 12, tukaba tugiye kuzamuka uyu muhanda tukambukiranya duhita twinjira mu Kajagari nkuko twabibasezeranyije. Tukaba tugeze muri wa muhanda uri hejuru ya 12 nkuko mwabibonye. Ambutiyaje ikaba yari yatubereye iyindi, tukaba twatinze kwambuka nkuko mwabibonaga rero. Iyi akaba ari 12 nkuko muri kubibona. Twebwe tuzamutse muri uyu muhanda twerekeje mu Kajagari. Muri kubibona ko turi kuzamuka twerekeza mu Kajagari nkuko muri kubibona.
12 tuvuye naha, aho twavuye akaba ari kuri uriya musozi wo mu nganda. Twebwe twaba twerekeje aho bita mu Kajagari ka Kanombe. Urabona ukuntu hejuru ya 12 hasigaye hubatse neza cyane, amazu meza y'uruhehemure papa. Nk'abantu rero baba diaspora baba baragiye hanze bagasiga wenda hano ari imihanda y'ibitaka, bagasiga batarubaka nk'ibikorwa remezo. Uri kubibona rero ko ibintu biba bimeze neza cyane. U Rwanda ruryoshye, turi mu Rwanda rutemba amata n'ubuki, uko mukomeje kugenda mubikurikirana hano Buneza G. Muri kubibona rero tugeze mu gakorosi ka nyuma gakata kazamuka mu Kajagari. Ku bantu bahazi cyangwa se ku bantu bahabaye bahazi, muri kubibona neza cyane. Tukaza kuba turi bugende tukajyana mu rugo cyangwa se kuri gate y'ahantu ndi bwinjire. Ku bantu bahazi rero tukaba tugeze ku muhanda w'amabuye wo mu Kajagari, nimba muzi. Tukaba turi mu makaritsiye yo mu Kajagari nk'uko muri kubibona. Twavuye hakurya kuri uriya musozi, ndagira ngo tuze kugenda tugerane i Kanombe ku kibuga cy'indege nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira. Tukaba turi muri karitsiye z'abakire bo mu Kajagari ka Kanombe munsi y'ikibuga rwose. Mwamugenda mubibona, tuba twabatembereje cyangwa se tuba twasohotse mu rugo kugira ngo tugende tubatembereza urugendo ku rugendo uko tugenda tubana. Niyo mpamvu urugendo rwacu twarutangiriye i Masoro kugira ngo n'abantu bazi Masoro cyangwa se n'abantu bagiye bazi turiya duce nabo bagiye bareba aho ibikorwa remezo biba bigeze. Ubutaha tuzagenda tubatembereza aho muzagenda mutubwira muri komanteri mushaka kugera mutaragera cyangwa se mutarabona. Twe turacyakomeje urugendo rwacu nk'uko dukomeje kugenda tubibasezeranya mu nkuru zacu. Byaba bibabaje mbaye ndi kugutembereza umujyi wa Kigali gutya ukaba utarakanda subscribe cyangwa se utarasharinga ngo n'abandi babone bimwe mu byiza tugenda tubagezaho. Hose turi mu Kajagari nk'uko twakomeje kugenda tubabwira ko twageze mu Kajagari. Tukaba tukiri mu Kajagari munsi y'ikibuga, ndetse tukaba tugiye kugera aho bita ku Gasoko. Mukaba muri kumva imbwa z'abakire cyangwa se zo mu bipangu by'abakire. Nk'uko muri kubibona rero tukaba tugeze munsi y'ikibuga nk'uko twabibasezeranyije. Tukaba tugeze munsi y'ikibuga nk'uko muri kubibona. Tukaba dusoje Akajagari.